Não, ainda não. Eu non sigo o fútbol, eu só sigo as tanxugueiras. Por acaso estão a perguntar se já passou por aqui a Tanxugueira. Ainda não, mas vai Pero passar. vai entrar agora. A ver se nos coloca por aí a nosa Oh. tanxugueira. Aí, correndo. Pois está connosco Aida Tarrío. Oh! Hola! Ela! Hola! Ai, hola! Olá! Bueno, Que acertou tal? xa, era Aida, sí señor. Muito bem. Bravo! Ai, que tal, Aida? Moi ben. Bueno, Cansada? debeu de pensar que era eu porque acabo de facer un carro de historias agora no Instagram. Ah, vale. A mí encántame cando empezades a publicar así un montón de cousas, desvariando todas no Instagram. Encántame vervos, e cos Sí, filtros e porque todo. de vez en cando, cando miramos así algún comentario polas redes sociales e sale algo do que queremos falar, pois falamos. E hoxe, pois eu lín un comentario que fala sobre o acento, que falaba sobre o noso acento e sobre que por que falábamos tan mal castelán. Entonces, eu fixen unhas historias dicindo que nós temos acento, non o queremos ocultar, por lo tanto vamos seguir falando así, e despois do de falar mal en castelán, sobre todo polos verbos compostos. E o que dixen nas historias, aproveito para dicilo aquí, é que nós, os galegos, non falamos con verbos compostos, por lo tanto, non vamos a ser artificiais, intentar falar con verbos compostos igual en castelán, que nós falamos como nos sale do corazón. Entonces, metémoslle cada zapatada ao dicionario. Sí, metemos ya, pero con moito orgullo. Pero, con respecto ao acento, tamén hai que recordar que igual que nós, é normal ter acento cando cando falas outra lingua, aparte do castelán. Pero igual que temos nós acento, tamén o teñen en Andalucía, tamén o teñen en Cataluña, tamén o teñen en todas partes. Quero dicir que isto claro. é normal e que o hai en todas partes. Que non hai un castelán puro tampouco, E que aparte, por moito que quixera, eu non son capaz de quitalo. E mira que eu vexo os vídeos e cando me din que acento tes, eu penso, eu non me escoito no acento, pero, a ver, sei que teño un acentazo, pero eu non o escoito. Pero é ben bonito que é. Temos un acento precioso e que moitos envexan. Pois claro que sí. É que Mas olha, eu non tampouco eu se querría ouvisse ocultalo. alguém a falar espanhol, ou ouvisse um galego a falar espanhol, eu não notava a diferença. Como? Ah, que non notas a diferencia de acentos? Não, imagina, se ouvir, hoje em dia já consigo diferenciar o galego do espanhol, mas se ouvir um galego a falar espanhol, não tenho não noto nenhum acento. Pois Ah, notase, bueno. Acredito, acredito que sim. Ainda temos que fazer mais um ano de apontamento lusófono para eu conseguir agora diferenciar os Sí, vários facemos máis acentos. xogos destes de Olha, adivinhar. Aida, antes de começarmos esta entrevista, tenho um pedido de desculpas imenso, enorme, para te fazer, a ti Por e quê? ao resto das Tanchugueiras, porque quando fui ao palco e falei, quando recebemos o prémio do melhor programa do Digo Show, eu não vos agradeci a vocês. E vocês, se ganharmos o prémio, também é graças a vocês, Pero ao Non. apoio que dixo tivemos. gracias Carlos por todos nós que estaban aí berrando nos dedos da mesa. É verdade, é verdade. O premio é vosso e ganaste de vos. Nós simplemente Sim. somos unhas chicas que vos apoiamos. Pero o premio No, ganaste por vos. eu creo que polo que lle tens que pedir desculpas, Rodrigo, é por outra cousa. Por causa do videoclipe. Olha, eu queria ter tirado uma foto com vocês e não tirei. Eu, quando cheguei, disse logo ao Carlos: eu tenho que tirar uma fotografia com as tanchugueiras. E não consegui tirar. Fiquei muito triste. Chorei imenso a noite toda. Chorei imenso. Pero non te preocupes que verémonos. Claro. Sim, acho que sim. Olha, e vocês viram o videoclipe que eu fiz, vosso? Claro. Pois eso é polo que lle tiñas que pedir desculpas. Pero moi ben, Foi com a melhor das intenções, atenção. Tiña gatiños de coro. Está genial, se nos encantan os gatos. Bueno, Aida, que temos pouco tempo contigo, así que eu quero que nos contes cousas. Antes de nada, que acabades de comezar a xiramidas e nós, bueno, Carlos e eu tuvemos a inmensa sorte de poder vervos. Bueno, tremenda animalada. O sea, é que me fixestes foi unha animalada e a xente estaba louca. Eu non sei como non caeu pelícano ese día. A xente estaba fatal, No, a verdade é que é moi forte, o sea, ainda estamos dixerindo o día de hoxe, porque o cariño e o amor que nos transmiteu o público ese día
foi tan forte, sabes? É como a maior recompensa a todos estes anos de traballo non é outra que o público, ao final. Entón, claro, chegar ali e que a xente cante pois a maior parte das túas cancións e, sobre todo, que nós, cando cantaron Averno, Midas, Figa, supoñemos que a xente iba a cantalas, pero cando chegamos á parte tradicional e a xente cantou o Querer, por exemplo, iso foi, malas palabras, a hostia, a verdad. Claro, claro, normal. Que por certo, hubo cancións que sí que nai puidamos cantar porque hubo cancións que non están aínda en ningún disco, non? Como vai eso? Sí, levamos temas inéditos ao directo que, bueno, a ver, é que a verdad, non vos vou mentir, nós tiñamos pensado pois que o disco pois, salira un poquinho a paro, un pouco despois, estamos ultimando detalles, o disco salirá dentro de pouco, pero temos moitas ganas de que saia o disco, de que a xente poida escoitar os temas e de que poidan cantalos canda nós. Claro, claro. Então, Bueno, pero então há tamén temas saben que o factor vocês. sorpresa. Claro. E pois era isso. Há temas que vocês cantam que nunca ninguém ouviu, sem ser se Sí. estiverem no concerto. Uau, isso é incrível. Varias, ademais, non é ningunha nin dous, son bastantes, porque claro, Sí. é a xira do novo disco, entón... Claro, bueno, pero a ver, o disco que saia cando estea, e así tamén a xente pois leva A mí eso encántame, unha... porque a xente, o sea, eu se fora o público e me viñera a ver, diría, Dios, que ganas de poder escoitalas, pois, nalgúna plataforma, sabes? Escoitalas ben, producidas. Xa. E pa xente que non puido ir a Coruña o sábado, si describes así un pouquiño esa nova música, así, uns trazos do que se vai poder, grandes rasgos do que se vai poder escoitar. Pois, da música nova, dis, Sí. Esther? Sí, Pois a música nova sigue a línea que están seguindo Midas, Figa, Terra e todos estes temas novos que estamos sacando. Sigue verdad que hai un par deles que son máis diferentes, son así un pouco, como lle chamo eu, máis veraniegos, e falamos de moitos temas. Hai, sobre todo, todos son uns temas pois bastante reivindicativos a nivel de, bueno, pois por exemplo, o amor libre, que foi un dos temas que se tratou e temas que pois que dos que nos gustan falar e que por desgracia hai que seguir falando a día de hoxe deles. Xa. Que ojalá chegara un día nun que non fixera falta facer cancións sobre o machismo ou, bueno, o amor que se necesita liberdade para amar, pero por agora aínda fai falta que se fagan. Xa, pois que se faga desde a música é moi importante e tamén é moi bonito, así que pois poñedes aí o voso granciño de area. Que che iba a dicir eu? Non fagades spoiler da xira que o venres vou miralas. Non facemos spoiler, eu quería falar dunha anécdota moi graciosa. Bueno, xa ao dicir isto supoño que xa sabes a ida de que te estou falando, do concierto do sábado. Foi o momento da noite que paraches o concierto. Mira, Por quê? moi mal eso, Explica eso. Bueno, eu partime... Bueno, Mira, escalereime. normalmente seguimos pa diante. Nós somos moito de, ante la adversidade, seguir pa diante. Pero estaba tan incómoda nese momento e escoitábamos tan mal que eu quería gozar a canción que dixen, vamos a parar, por favor, poñernos cómodas e gozar a canción. Pero que problemas estaba destendo? Pois era isso. O que é que aconteceu? Foi Nós problemas técnicos? tiñas... Sí, problemas técnicos, había problemas técnicos. E nada, a ver, é que eu son así, sabes? Pasouseme, deu-me a É venada... que Aida colleu e dixo, bueno, é que eu estou quero gozalo, vale? Así que... Pero bueno, a xente tivo a oportunidade de escoitar dúas veces Midas. No, sí, eso foi... Uau, ainda por foi un cima foi no puntazo. Midas. Claro, a tope. Sí, eso foi un puntazo, sí. Guau, pero eu pareceu surrealista ese momento. De feito, cheguei a pensar que eso estaba preparado, en plan, que aí nese momento tú dirías algo e tal, pero logo Estaba preparado. Estava. Opa, que Uau, maravilha. Fogo. Olha, foi- vocês vêm a Portugal, que é uma pergunta que se faz muito cá. Tem no vosso tour tem alguma paragem em Portugal? Pois a verdade é que a nós encantaríamos. Encántanos Portugal, de arriba a baixo, encántanos e esperamos poder ir pronto, a verdade? Mas não tem nenhuma data fechada ainda. Non podo dicir nada.
O sea, Será que... no, espera. Espera porque non o sei, a verdade, Estou sendo moi sincera. Nada, fai como no concierto. Volvemos a empezar. Isto aquí non acaba de pasar nada. A ver, Ninguém ouviu. non sei se nesta xira vamos ir a Portugal. O que si sei é que vamos ir a Portugal algunha vez. Eso teño Ok. clarísimo. Ok. Vale. Pois, Rodrigo, Boa. tens que mover aí os teus fios, os teus contactos e levalas xa, por favor. Eu não preciso de mexer nada, elas são tão famosas cá como são aí. Os portugueses adoram as tanchugueiras, ficaram... Pois sabes que eso, o sea, que notamos que en Portugal sí que a nosa música gusta moito. E para nós é moi importante porque a nivel musical é como que Galicia e Portugal estamos super unidos todos, pero a nivel musical os portugueses non veñen moito a tocar aquí a Galicia e os galegos non vamos moito a tocar a Portugal. Entón creo que se teñen que abrir esas pontes e empezar a intercambiar máis. En Portugal tedes moitísima calidade musical, e eu levo descubrindo porque cos meus pais iba sempre a Portugal todos os anos, caía un viaxe a Portugal. E claro, poñemos a radio portuguesa. E sempre me enamoraba de algunha canción que escoitaba na radio e estaba todo o ano con esa canción. Antes de eso, quería che preguntar que, a ver, sin demorarnos moito, que xa sei que temos pouco tempo contigo, pero que nos expliques un pouquiño como preparastes esta xira, porque a verdade é que vos levades tanto tempo tan a tope que eu non sei como facedes. Pois, mira, a verdade é que nós, creo que xa dixemos nalgúna entrevista que isto estaba programado para empezar antes do Nadal, pero claro, como xurdiu todo este tema do Benidorm Fest, é como que unha cousa que se tivo que facer, que se tiña que facer en 4 meses, fíxose nun e medio. Entón, foi un mes e pico de moito traballo, super centradas no directo e, a ver, pensado, xa lo vamos pensando desde fai moito tempo, como queríamos, que temas queríamos que foran, bueno, o concepto. E claro, leválo á realidade foi complicado, foi duro, porque cambiamos moitísimas veces a escaleta, cambiamos moitísimas veces non sei, foi un drama, pero que ao final, por fin veo a luz. E teño que dicir que a xente que veo o concerto o sábado ainda non veu todas as sorpresas, que vamos ir engadindo pildoriñas a medida que pasa a xira. Rodrigo, pois tens que vir a Galicia e vamos xuntos a outro concerto deles. Eu tenho que ir ver o último, que portanto será o que tem mais coisas. Tem tudo o último. A ver, esperemos que este todo listo xa para o último, pero digo que nós queremos ir sorprendendo a xente a medida que vayan pasando os concertos. E temos moitísimas ganas da xira, obviamente, porque eu personalmente teño moitas ganas de tocar en Galicia, obviamente, pero de mostrarlle a nosa cultura e a nosa música de raíz a outra xente que normalmente pregúntanos, vos pensades que vai a gustar? Eu creo que, non sei se vai a gustar ou non, pero vai a impactar. A xente vai dicir, Dios, isto había aí en Galicia. E creo que outros artistas como Bayuca, por exemplo, tamén están rompendo e a xente está quedando flipada co que fai. O giro que vocês estão a fazer é só na Galiza ou também vão Van fora. Vão fora da Galiza também? Por moitas partes. Estamos no País Vasco, en Asturias, vamos ir a Benicassim, en Madrid, en moitísimas partes. En moitos sitios xa tedes as entradas esgotadas. Sei que sí que temos algunhas entradas esgotadas, pero tampouco sei moito, verdad? A ver, mira, é que tal e como está a miña vida agora, a min dime, mañá hai concerto. E eu digo, vale. Veñme buscar, cando entro na furgoneta dime, vamos a tal sitio. E eu, ok. Perdón, que está aquí a miña gata que casi me tira con todo. Ai! Como é que se chama a gata? Chámase Lenda. Não. Como? Lenda. Ai, que linda. Bueno, vamos ver o vídeo que tiñamos aquí preparado, que creo que é un vídeo meu do concerto, non sei que, eu non vi este vídeo, así que, bueno, non sei, vamos ver. Aí está a gata. Esta tamén. Estaba a tope, Aí tô bailando.
Uau, Bueno, o não vosso quero concerto fazer- deve ter um power incrível, porque as vossas músicas são muito de força, muito são muito de força, de terra, não é? E, portanto, os vossos concertos devem ser vibrantes. Fogo. Quero sí. muito Eu ver um. non quero facer spoiler con terra, pero buah! Que molou, Buah! Fogo, que O maravilha. sea, moloume moito todo. Que ademais sabíame moitas máis cancións das que eu pensaba. Claro, as que non saíron, pois evidentemente non, pero sí que estuven aí berrando un bo anaco. Que guai, eu Eh, creo que é un concerto no que a xente... Eu creo que é un concerto donde estás casi todo o tempo aquí e de repente tes un baixón, obviamente, porque necesitas descansar, pero é un bolo superpotente. E, bueno, e acaba que nós cando rematamos os ensaios sempre decimos, a ver como baixa a xente despois, o sea, ese xa non é o noso problema, é o problema do que veña despois. Controlar a xente. Xa. Bueno, pois antes de que te vayas, o sea, temos connosco hoxe tamén a Jorge, entón, capaz que o saúdes e logo xa te... Hola, Jorge! Jorge, Hola. que pesado, colega. Dios, xa che digo, madre mía. É que ainda falamos fai un rato, digo, madre mía, outra vez. Non sabía que estabas agora. Ai, bueno, por nada, chicos, marchamos, Claro, que Jorge é o que nos fixo o vestuario tamén para o inicio de xira, o que nos está facendo... Aí estamos, que Estades. guapas. Ok. Non Estamos veía nada. traballando xuntos e a verdade é que pois eu estou xa un pouco cansada de verlle a cara. É broma, Jorge, te queremos. Ai, Sim, olha, é antes de assim. ires embora, Aida, perguntam se vai haver videoclipe de terra ou não. Tirando o meu já, mas um a sério. Van usar Vai o haver? teu. Não. Ves, eso Ai, sempre fago eu cando non quero responder unha pregunta, que fago como que siquiera Eu tudo pensei parado. que tinha parado a imagem. Pensei, olha, bloqueou agora. Ok. É iso cando quero esquivar unha pregunta. E na vida real que? Como vas? Tamén te quedes Faz así. igual. En principio, estamos moi a tope co que estamos traballando agora. Terra como que temos un poquinho apartado. Nunca se sabe que nunca digas nunca, ¿no? Pero por ahora estamos moi concentradas no que temos que facer. Bueno, pois, Aida, imos te despedir xa que xa sabemos que tiñamos pouquiño tempo e non queremos abusar de ti, tes que descansar esa voz e tú tamén, toda, desconectar, así que nada, moitas grazas por vir hoxe aquí, dalle un beixiño ao resto de Tanxugueiras e todo o equipo, que sois unha familia grandísima. Sí, un biquiño Ya forte nos- para vos. Um Xa nos beijinho vemos muito por grande aí. e Ide obrigado. todos os conciertos das Tanxugueiras. Até já.